It affects the larger total population of Manipur. Yam chawna effect oraganda labor sigi conflict sigi anoba turns of event have tai mapungi na hanagi conflict sida mapungoi ba kanglup oina effect ori baje maite amadi kokini madudagi amok anoba conflict sigi turn se Kuki ga amusung tangkhul ga conflict ama litan ukul sai chiri am chawng lakhibani adu matungda handaksi amoka kangpok pe amadi chuchanpur side ta Naga amadi Kuki ani sigi marakta yam chawu conflict ama hojik lai live conflict sida miyoi kya gi punsi bikam nagi bagi yamna terror oiba madugi terrorist attack mayam amaga sagon na badu conflict ki saglon na bani saglon jina Manipur gi hanagi lejari ba conflict sigi dimension da Maitei versus Kuki haidan leirama dimension du gi hojik Naga versus Kuki haibagi atopa conflict amagi dimension amuk lakpa masina entirety ohungi Naga Maitei amadi Kuki sigi conflict amo oina sagalakpa narrative amo oina global media da musu national media da urapagi am chawbo mami tarakpaduni madugi escalation haiba tare mishi mina mayam tholakpagi gi madugi escalation je sum hengalatena ngasi gi oyo film sida hana Maitei singna Kuki taba mafam singda chatpa ngamdaba amasung chatpa da thingba leiba adugu chap manaba mongda hojik Naga singsu Kuki taba mafam singda chatpa ngamdaba sum Kuki singsu Naga taba mafam singda chatpa ngamdabagi situation nama laklavra haibagi wangchini wangsida hojik koi gi Naga gi khwaidagi chawba civil society ama oina Manipur gi oina leiba United Naga Council gi working committee gi na thadorokba tongan fresh statement singi matungina 16 May da ultimatum thamduna handak hostage situation ama ikon hostage situation je amanadi aikoi Manipur da yam toina tadriba and again Manipur da kanglup irang sida fawba hostage situation je sungta tadriba situation ama kakni adu handakti Naga amadi Kuki gi maroina Jalarung community ga mapungoina hojiksi thengnariba conflict ni sigi conflict sigi manungda hostage Kuki gi civilian mayam amasu phaba aduga Naga gi civilian mayam amasu phaba masigi manungda miyoi kunga nipan si thadokraba matungda hauji phawada Kuki gi lupsingna claim toribasi apunbo Kuki gi miyoi taraga marisi hostage oina militant singna phajalaga thami habani amromna Naga gi miyoi taru nupi angang sing yauna makoisi amuka hostage situation amada makoisi amuka hostage oina phajalaga thambagi claim ni claim ani sida miyoi ka ama hoji phajalaga thambagi situation si miyamna mayoknari aduga masigi iroinana haiba tare counter ekogi hairiba khongthang asigi mayokta haiba miyosing asi thadu haibagi demand da hoji leiribasi Kuki singna total shutdown si hoji amuk extend tawre aduga total shutdown gi makha tarapda Naga singna hoji amuk laiba no blockade china inter district blockade ni haibadi chatpi yaro habani animals kalam chatpi yaro lengba yaro habani sidi yam kiningai oba alarming oba situation mai khoi mang da tholai besina segregationist ki politics ama tawgi mami tarak pasini aidi Kuki taba mafam sindagi Naga sing lokthokpa aduga Naga taba mafam sindagi Kuki sing lokthokpagi mami tarei masigi situation mayam the live escalation sing live no dimension of this conflict mayam sin ne gi masi notice alloc study of the election believe masigi panelist sing taram lokse ga ham taram lokcheri Manipur ki saknai reva bureaucrat aduga Manipur ki hanagi Manipur state government ki chief secretary in lebiramba ekoi senior IS in work to biramba former chief secretary retired IS government of Manipur ai kaka onavakeshor kaka taram sri ka khonu cheri doina ekoi gi ngasi dialogue to join to biribaje
Elangbam Johnson ai tamo Johnson hana United Committee Manipur Youth Yang president oi batana tana manpack aduga joint coordination committee Manipur se so mayam ge punba sigi mayam sigi convener amasung coordinator oi ba yam chaw thodang lobiramba Manipur gi masak nai one of the most vocal and very popular civil society activist amo oiramba dagi politician amo ina lakhi badung mamisa makane tamo Johnson loina yamba Michael Lamjathang THADOU aduga ekoi THADOU Fruki Luchingba Yamba Michael LAMJATHANG one of the most outspoken leader of THADOU community Punongpu Tam Seri Kai Kunboche Aham Zai Kaka Laksake Kaka Aikoina hostage situation is going to hectare with the Malim Goina Ton from Sing the conflict zone ma'am I'm doing tie Aduka quite in the but recently Queen Tavase Israel Amazon Palestinian conflict shida Hamas na Ekogi Palestinian Lishing Kayama under trial prisoner Roina Israel na phajalaga thamkiba madugi mayok ta haiba tare amuka Israeli singse amma ani mogi IDF ki soldiers khara phaba natraga mogi civilian khara pharaga mogi Palestinian civilian mayam adugi mogi Hamas ki leader mayam thadu haibagi madugi demand ge tawra kan mai thadok na ba in India ki context so pamang da terrorist mayam amana ekoi ki makoi ki luching basing thadok na bagi damta plane hijack tawwa aduga passenger mayam the hostage situation ama create tawba si am twin thing ne but in the context of Manipur Hingminariba community mayam gi marakta hojik especially among Jalarim community Naga community amasung Kuki gi marakta leiba anu conflict da di hostage ki oiba sigi situation ma create tor project kamai yeng ba mase yamna laibak thiba unfortunate development ni yamna mase yamna cruel oiba yam barbaric oiba extreme form of terrorism haitare ko mase Manipur ki itihas da suamna chauna mi phaba khopa aduga maduna bargaining gi chip point ka sinara ko se masina chauna khon sum thena ko de handa kisina han bani masi amukta thokidri haidare even Kuki meitei gi da su ya manas mane abduct tawwa kidnap tawbu se especially bargain tawraga karigumba extremist sing duna makoina pamba poinama my demand khara meet tawna bugi damukta ayamba tawnei hariba suppose hojiki hariba probably 1984 dra kano hojiki Nepal dagi India Air India gi plane kano tawbuda madu do hijack tawra matung da madu da kari hani passenger sing do hostage oina pore aduga Afghanistan gi Kandahar da mai tawna tahan gi hariba tahan matam tu da Kashmir gi maduda lalhauba kambu sing sina makhoi gi jail laiba mi sing se thadok na bai da makta mana bargain tawna ki aduna extremist sing na hariba point do consider toraga makhoi gi laiba jail laiba mi su thadoki aduga passenger sing du su Kandahar gi mai thadok da lusinna gi hariba maduna gari han yam chawwa ji hostage taking gi adugumba incident mani aduga Aujiki kanon su MIRAJ na su pangre se probably 2022 natraga 23 da aujiki Israel da Hamas na salaga asegi kari hani moi ge isai sakpa khopa ge party ma Israel ma nungda tawringa da border ma yar tawringa da aujiki Hamas ke terrorist na salaga mai to na Israel gi isam chamba innocent ba mi do more than 1,000 more heart kibra kanoma tawraga mi chamaga yankhai humpu mu na mai dan hostage porakhiba maduna bargain tawraga somda saigi Israel gi jail da leiba khoi gi Hamas ki leader sing su amu thadok na bagi mai tawna ki bai wafam me khoi na loin tagre ada Manipur da hojik tawrei bse pura completely lawless oiba is a free for all gumbagi film ni aduga both communities, especially Nagagi communities as well as Kuki communities in Sina, because they have complete freedom. Ngasagi makoina tawning wada tawwa makoina lambi da lai sam cham innocent oiba nupi angang phau yaungna ngasagi hekta phajindra khosindra that also at gun point da phajindra hekta thamba aduga amana tawre hadana atopa community amsun tawwa aduna maram orakdana masigi segi kano se
masi se Kuki site gi moi gi community gi hoji co-hostage ne leji mi tara mari ni hare ko tara mari mi si thadong no bage damak tam khoi national highway se mo khoi na shut down ko re shut down is another name is blockade hai bu ai ko aduna hoji ki movement of the goods ai the truck ka kari ka lag se mo khoi na amta kaina to hundred hoji ngasi gi newspaper da hai se Senapati district as many as 600 trucks kumba stranded wa na pandra lai re maduda gari thaudiba driver singi awaba passenger ke khara lakpo sing du gi awaba ke ado koi video da kai da viral wa do koi thengna re hariba adu in the same way adu gi response wa da ngasai gi Senapati rom da sakhiba sam Kuki sing phare adu ga asom dana Kuki area lakpa laiba adu gi Naga sing phare aduna Naga gi side ge hoji kidnap tawna hostage wa le si mi taruk ne hai mi 20 muk sine hariba adu masi THADOU nabagi wafam je koi nan media de gi her pa yeng bada negotiation tawri en hai negotiation se probably koi na media da hari se Kuki gi site ge na Kuki gi deputy CM or even Namsa Kibgyan ada Naga gi site ge deputy CM Losi smai da Losi di ko mo koi se concern wa CSO singdu ga wari sanai THADOU na bu honari na di hai adu bo so far mase success di oidri dana ko ada ado ekhoina hanging ba question di deputy CM khakta smaina wari sanaraga ekoi problem se solve tongna bo khona badana is it good or is sufficient madu sufficient oibra oidabra don't they have alternative kare hani approach leitabra habil su khoi sum question hangba ya hariba asigom situation sida di ekhoina western country nataga atopa country de yengba yengo moigi incident kari kaji uroga di ekhoina negotiation khakta da ekoi THADOU pase masisu ekoi ketang ekoi ge weakness hoini adana sometimes we have to assert our strengths here kari gumba ekoi strengths utrabo already ekoi se weakness hoy adana ekoi ge atopo party na masi assume to we hariba so how do we show our strength ada strength is through the state ki forces ki through the ekoi kaino to ba koi string si ekoi utpata bani hariba adubu negotiation ro to ga loina side by side security ki personnel jingchina makoi ki tawpham thokpa rescue or search operation si tawpham thu hariba ekoina phangba pawda di hojik phau se rescue tawna bagi effort se tawgi leite search tawgi operation su leite aduna asmain tawna freedom moidra kanaguma CSO natraga extremist organization amada makoi da free hand piba taraga di they have an upper hand and upper hand lerabnina makoi se makoina kari demand tawrige su khangde ko hojike suppose kudam oina halda hojike Kuki gi leriba civilian sing si phajili bese THADOU exchange toksi haina hairaga di yam live po de hariba Kuki side ki mi su THADOU Naga gi side ki mi su THADOU aduna normal oiba mong da hanjalungna ba adugi kanu si yadri si kari marum gi no only kari hani hojike leriba government deputy CM ani sina wari sariba sita yamna isam chamna ekoi kari hani haugibna hogre hojik leriba innocent of a missing suffer tawre adugi family members in mayam do suffer tawre not only that the whole of Manipur is suffering because of this shutdown ngasagi essential commodities khangde khoge Manipur gi chana thakba polong khuding mag si hojik si stranded oil lere adu boide kari hani ekoi wa ba si kongna be tamta nakoi machine se smai tawna exchange taw hai se yadre sina taba makoi atopa kari demand leiribno madu koi khangde hariba are they demanding something much more important ngasagi THADOU ko du na taba adu malam gi matang da makoi kari hani demand leiribra amagi da adu metal se adum kari hani stress taw da sum leiba sum delay taw bu su yam thamna Manipur praja gi su phatte ai ba concern family su khatre ai point am da thamam ge ko ada ekoina high situation si da how the state government, especially chief minister, home minister, how they are responding to the situation. They are the most accountable people there. Even Akoina, chief minister say he should be sitting and monitoring this situation from his office chamber, minute to minute, hour to hour, as he progresses, monitor to busu ude. Adage home minister su monitor to ude.
He's a mentor, is a mentor away to his constituency. Ngasagi magi Korean Sorat Karma Duda Satran Kotra while his house is on fire. Other Chief Minister Nangarang Boba Agasegi Koigi Kari cycle Lambi Sembado Sepa Yengra Duge engineer amni jingchinga the Chief Minister Masamna Satanagas my Ying the labels in Matamse my priorities Kang the Vaido making the Tayariba. Why not the Chief Minister and the Home Minister taking interest in this crisis? Aduna Sugumba, Chief Minister, Sungo Home Minister, Labor in the Equasi, Yamna helpless over position of labor, problems is solved over the Makoina Yogdava, Makoisi, a boy to wing Mung to Whistle or Equate, what can we expect from them? Nothing. I see. Okay. Okay. The government responsibly act to river. That's why the hypothesis that question number have any. As I Kandahar has a case study. India ki civilian khardugi interest. India ki Union Home Minister Masaze Kandahar and Jali India ki Home Secretary Kandahar the negotiation. Tonova either Numit can lay Kanda to the layer Kanda. I think dum the chad and all the documentation, ma'am, literature, ma'am, the reflector regularly. Aduki situation of Manipur civilians in the government of India. Aduyam Chown interest low river. That's a big question. Aduki state government is my responsibility. Accountability is a question to Vice Masana Tarpani. Matangzi, Tamoson, welcome back to News Dex. Tamo Manipugi, if I'm not wrong, Adugo Manipur Miam, doing for this generation, for the last 2 decades, Manipugi, one of the most popular civil society ki face ama hairagadi ai Tamo Johnson ai dum uzabade Nagagi the Uncle Gaidon aduga Pangal gida ikoina ubuda Uncle Jalal adagi den Kuki gida Uncle Khaimang sigi face sing je ikoina Manipur gi hokibo conflict Nagagi like issues then Chuchanpur da thokiba LP all sigi mayam sida yam actively even civil society mayam ki coordination the manpack joint coordination ki mayam amda yam chawna thona lokiba tamoni politically BJP the yaw matung da hoji amuk BJP the talk pa edition am lor kana muk lakhibini tamo yam nuai tamo si muk na honon thengna baje tamo da laksening baje na for last 3 years ki conflict sigi ko dominant narrative ama tongan ba ekogi maitei ki side gi aduga Kuki ki side gi magi oiba narrative ma ama haina baduna that's a different thing but the dominant prominent narrative ma ko originates conflict within Naga and Kuki maitei in Kuki maitei ki Kuki gi conflict sida segregationist politics ama da maitei totally segregate tawraba adagi Kuki totally segregate tawraba maitei ki Kuki gi punni himina ba yada ba situation ama da lera kan da neba complete blockade ama laise sida I midna uba real blockade and virtual blockade ama lakhraga leigreje hojik laiba no dimension sina yam kiningai obaje litan amuka tangkhulgi somda jaleriong gi amuk la kan hojik Naga amadi Kuki ani sigi segregation gi politics ama lapase sida UNC amasung Kuki np gi moigi oive statement mayam sida tamo in sum yengjabada yamna hardline da thaba statement mayam am yawaga ju nowhere people sing segregate to you have the shunya yawde but ngasai ki Chuchanpur Medical College ta angang taraje lothokre hoji Don Bosco maram da tamba angang Kuki sing lothokre hoji Naga Kuki si assignment first na amusung government of India ki initiative mayam adagi district administration na tawriber kanan to ino chapsan da khangre to bu ngasai ki Naga ga Kuki gi marak ta su segregation ja mo hore ba tam kayam yam na deep oiba issue mo oino ui ta mo sigi segregation am khak lak pa je kai hebi Mayam Punobu Kurumjari Notice Daloki viewer Kudimong Hajabada. Aigi Wakandadi Aidi Masigi issue say Hana well Koi Kanotauraga Pazana plan Taurakanda Koi Tapna step by step some Taurakane and I quoted them Kalagadum lay. Haidi Hujiki issue Sidesida, Equina Miraj. I Wakangi Waniku Mayam in Kalamani. Equi Sidesida, Hausi concentration of population on ethnic lines. See Naga, Kuki Maite Taure, Aduga Amuk Nagaga, Kuki Amuk Taure. Whereas bottom line di Kaino. Kanagumba political interest karana May 3rd ki incident to the
karigumba moina sang na lumaga lakwa adugumba wakhalon ama separate administration hana mamang thakta dum laabani somna kanda wari sanagiri santi wari sanagiri da somna kanda delhi chalakanda tongan kuki gi separate administration PO haibisi 2015 degi hawrun if we are on records aduna adugi angle degi sum la in have adugi sum continuity ne haita de adugi continuum ne hujik aduna manipur de facto separate administration lai haibisi de kananu yetoise aduna nemcha kibjen se she is not a CM actually she is also not a deputy CM the deputy CM natte na khalle adu taragidi hojik sigi fibam se masina larger spectrum amada koina naina gadoini si ne koi manipur da next akoi gi kaino kharada haurakadori bu miyam gi ihose haidi government of India gi policy se kaino haitang gadu wait watch until it fades away by itself haibaneba every issue khudimakse aduga hojik political comfort amagi damakta government of India na mute mode leithokra silent mode leithokra aduga hojik leiriba moina administrative arrangement ama moina semai gisida sigi phibam sida noi sandai no hairaga de kudi yaroi kanamta na yaningoi haidi manipur da tongan ba geographically changnaba yadraba adugumba segregation gi stage ama da phase ama da leithokar kanda akoina kamain tawdana adu accept tawdoino haidi adugi mawong do oitara kedi aikoi miyang goi wari bum lakine ba ngarang soi ama da haigi budune ba maramdi aikoi di we were never a part of the India gi adugumba kaino do yaugi ba natte heba manipur di as a aikoi gi Asiatic sovereign nation state amo in India di yaugi bane ba ana maje agreement amagi makha da aikoi yaugi bane ba aikoi gi internal magi political safe se India na honor tawdragadi aduga India gi national security interest akoi internal akoi gi lejagado akoi gi manipur gi integrity do madugi mawong mataw do madu compromise taw budi kana yadoino akoi gi ikeng ta da taw do mangaire adudi kashu ore do wane adugi wafam di larger kaino madani ko adu ngasi gi issue sida say for example hajiki hostage crisis se kanana hana mi phage se jamnom faide gi na ke kotjim haiba jaga siga moina fire ba lalon wifi hariba jaga siga di yamtin lapna riba 10:30 the ambush tawre 10:45 the fire and ain han tahawi wani ko hardly 15 minutes 10 minutes da kamain tongna azwai the power no aredi kanano matam kharagi mamang da taku ma da khoi tage khoi video viral Facebook ta viral thalak na mai meming to tiger haibra ireng naga gi chief amada adu dhamka ta bu koi uri ne hai ba tiger hai ba si foothills naga du gi khoi gi KNFP faibong haibra KNFP se sigi masigi commander ne hai adu gi commander du KNFP gi chairman se amuk UPF ki KNFP ki president la kaino sina amuk UPF ki chairman hai ba mi city ata de control to ni hai ba mi city kanano hai bi legal to rusin noi khambiro adu dar di madam akoi gi nemchak ki jen should break her silence adu tare ge di hasiki taku tarang to riba mi khar chu wang pang to ya na hai di haujiti akoi thadu pyo ka haining de give a clear statement whether they are alive or not hingiver sirib to the high ro yes adugi thakta lakadore ba adu dardi akoi gi state of akoi gi law and order gi state of affairs di kanai de lei rage si siung ba kan si dai sida si silent mode sum lei bi aro ba ko aduna masidi hena khoirang khusang han ba tholakadoine tamo sida hojiki reaction oina both community ani ki I'm picking up only the ekoki apex body mena lei ba haitare for the last ahi ka work to or Kuki NP aduga United Naga Council ani maki reaction je amana shut down di amana inter district king asai gi blockage chine ba tamo sigida reaction amo ina ngasai gi hostage situation ni the reactor is changba yaro have to ne changba yaro hai jida housing tin ne miras tamo sigi consequence kai oi ga housing important already say UNC have the guts moidi if no na thado ga di will release adu minor reciprocate to robu Kuki CSO sing na su natraga moigi lairi underground group sing natraga moigi political elite ne lejeri ba mi sing duna high biro haba adu ga di
प्रजा सिंह जी कितन कॉन्फिडेंस करी लेनी दना हौजिकती पुलिस न सु मोय हिंगिब्रा सिरिब्रा कोई खंगद्रे है अदु तरे खुशु वखंड नुंगाई तब म प्रजा द फाउरिशन है हाइदी इमुंग मनुंग न कप्तना लाउदना नहांदगी प्रोटेस्ट तौरैसिदा स्टेटमेंट अमा कोई पुकनिंग फाथाबा याब स्टेटमेंट अमतदी कनामतम थोलक्त्रे कुकी सीएसओ साइटी सु मोयसु इरांग हौरगा दुम लेरे अरेगी सोमना कंदा कोई यूएनसी की कैसु मोयना तौगिबना कोइसु अदु रेसिप्रोकेट तौगने एक्शन मयाम सुम तौनरा लेरे सिदैसिद ब्लॉकेट तौबा अदगी मणिपुर ददी ब्लॉकेट अदु ब्लॉकेट अन हाइबो अनि कोइदी सी सैथेंग सिदी ममांग थक्तगी दुम नुमित चामनी ब्लॉकेट तौला का नुमित यांखैनी तौरा लाखरबने important already matam gi ngasai gi wait what until it fades away by itself have a government gi stereotype policy um leiri ba masi gi paradigm se hongan gya ta ka di aikoi seriousness natu gi praja su yam kanna handak matang se pressure to hum change ba haidi why government is not able to come out with an affirmative statement haujik kai di ngamdri no haiba se si achaw wahang amane ba adu taraga di kitang mayam se console to go yadoine ba kitang inhan ba yad fathan ba yadoine ba but adu ngasi ekoi tholap ude ekoi hona hoji video footage ama 17 May de koi uba phangi sumai to dona moi pursue to recall habi gi thado de police na adu mangai re operation kar tawre na tamon nga sai habi ba ekoi de facto separate administration ama lei re habu tamon ai di ngang tu tamogi to program do we yam strongly tamon hai adum mayam su lo yani ngani khale live question de tamo hanagi de facto separate administration ji that was the question of Kuki dominated regions in wafam ne housing live no wafam na sigi de facto separate administration ji compartmentalize toraga maitai gi tongan Naga ki tongan, Kuki ki tongan, Maitai ki mafam the administration to whether it has to be the Maitai people or the non-Manipuris. Natragana Kuki desu, masai Kuki people and other non-Manipuris. Aduga Naga desu changba yadu isi sigi inter-community isi amada changba yadan roida ba. Aduga Naga desu changma Naga and other non-Manipuris. Sigi situation si that de facto aikugi three entity gi separate administration gi position ama adugi consequence ama circumstance ama lakpugi utopose lebe ta kai ni. Adu kana namadu gi game plan do kana sanare bhai si wahang ne ba akoi puna mana hangada ne ba adu ne ba adu gi moina sanari ba game plan do gi draft da adu gi lang do koi thugum se hai ne se valley da leri ba CSO sing na ngasi fau da akoi khakta gi kanglum ta gi akoi interest asat tawtri manipur hai ba wahai si akoi dum sinari ko even akoi naga CSO sing kar sing sinari adu some matam kharage koi method ke incident khara dagi the even elected MLA phawda manipuri tongan tani kind of warip lakhalaga India gi prime minister the home minister the pisang garaw na to adu go gi situation ama laibani na ekoi na whatever phana khanbase kadai da no ma ekoi na pamje da ba clandestine design haidori bra adu gumba amadi ekoi gi sidai sida hiddenly sum chatpa dawn indirectly adwai de sum khumang choksun budun sum urak padune ba aduna ne koi ngasi de facto highway atadi chatpa yadre kaino geography chatpa yadre transparent posting do concentrate tore as per ethnic guy kaino gi ethnicity the base or kan adu taragadi almost adu gumba ma leire highway sidi hujiki state of affairs ida high ri ne ba madu laibadu yaroi hedana koi revolt tore ne ba madu gi mayuk to wangangi bane ba adune ba koina pamjeri se aduna akoina taliba madugi setup ama lapadu thugai da ba yaroi iba koi manipur haiba asuk chawra ba laibak si fragmented oina India ki national security natraga magi political comfort karegi tamakta New Delhi na tumina leithopudi yaroi ba manipur leitrakan da koina kamai tokdane koi India citizen ne koi kamai tokna koi adugi kano du pride to kamai leiduna pride to kamai leiduna adugi wahang du ne ba aduna अखोई national interest should not contradict with state की लेजरी बा मागी own dignified interest तो अदु को contradict तो विया दे बा अदु दी ngасai की federal structure दु kai रे बा अदु आई दो दे बा कोई unconstitutional ओइरक पा अदु म policy अमना कोई मणिपुर की लेजरी बा सक्तम दे historical मागी preserve तो रग लेजगर मागी सक्तम दु सिग्नर आफाउ से दा अखोई की elected leaders सिंग न मदु की मायक तो लेप त बदु की पेन द बदु ने बा अदु न अदु की हुजी collateral consequential effect आक्तने बलाई से adu afabati natte heba henna phatna escalate tawna bagi lambi rom da laane heba adu tawdana bane haitare ko aduna hojik ti kana hojik ngasi gari nimit mangani mu surak toromani ngasi tang taraga nipan sujal heng dagi 5 days kuma sujal ani sidai sidadi hanga kadoi si hostage thado ko to hanga kadori bra moise
missing person na mung thidori braba koi si bobo si phau da hai ba ngam da ba hai ba se kwai da gi son ba laingak si gi magi adugumba kaino du ne hai ba da re saktam du nai ta okay tamam thank you very much ai dame ke long la se ke dame ke hojiki ekoi ki THADOU ki Christian leader ahum hat ki bagi issues ye masi si ekoi isolated of incident mo in uwe ada ba maram di entire state sigi magi socio political laiba situation chi the chong effect or kanda anuba conflict sigi han dagi laiba mukna ba sigi anuba dimension na ni pura lies sigi laiba situation si da sigi hostage situation si kamai solve to we da Michael film da amicably yam line na loina mo to effect to hunda mo da kamai solve to we hauji kaina su kakana su have gre tamu su chana su hai gre sigi matung da lakado question ji kaino hai ji sigi matung da mi du kaya hingi ke kaya siri ke have question oi do ira na traga na naga na so mo ka ikoi ge lambi piu ikoi lambi thakbo piu ka hair ka do ira ikoi gi som da hoji tapak gi maitei singa national highway hangu ga na demand to su mai na naga da so adu situation la to ira kuki da so situation la to ira have gi question ji ne kai have ni da sigi thodok se 2023 da gi na president rule phau du mob gi violence ta chat pane ba yes maitei gi su pulap ayuk tar gi thola ga yum mai tha ba khot pa chat pane ba that mob gi matam da di khetang khet nei adu hoji gi mob gi culture gi dom ko tok khre to akan se da PR la khre matung se da popular government la khre ba popular government la kan se da attack se kaino da muk la e ba mob yaw de bi da smaina attack la e ba adu attack la kan se da present sarkar se na si se kaino handling se moi se si khetang soi ba hai ta re because hanadi micham praja of mob versus mob adum oya du dagi arm conflict paukhum se nomai da pina re ba du su loira kan jida government ma form tora kan jida litan thodok dagi thokre ba adu dagi chuchampur da risikanta duga turbung dagi saiton dagi tronglaubi dagi petan se dum yengo ba present government sina kari no preventive measure satisfactorily akoi tanana ba gi damak sida kaino ama puthok pi da ba so sarkar sina community to community se mistrust le hai tar adi community to community na mistrust le ba se atei kem na te ba government sida trust le te ba gi ne ba praja mayam na lo hai ba se sarkar na pai ga do ba ne ba sarkar na pai ba hei ta ba praja na lo se loi pai sin khre ba adu da gi ne ba sarkar gi moral ne hojik su ni pha khre attack du thok khre ba thodok to hek thok pa du da mi cham praja su na te ba number 1 first and foremost church leader amane number 2 THADOU community da gi ne purely distinct community da gi ne sigi THADOU community ni hai ba su sarkar na acknowledge to bi ning de church leader ni hai ba su sarkar na acknowledge to bi ning de sigi target se ambush hai ba se yamna pre plan na trabadi or fajana plan later badi demo guma later di ambush ek ta thok ke haina ka pa ya ba pot na te ba na trabadi mo gi escape way do yamna fajana mafam du khang de na tari to ba ya roi ba adu gi phau mayam sing se discontentment hek kodak tu da dum le ba yes so adu gumba hoi THADOU gi community gi mai ke de gi adum lei jai hoi identity gi matang de di complexity khara le ba sidi ai kai no ma ngarang su julian ne nahan su meibon su adum phamme aduga kare ngaran mi naga sing che yam active oye THADOU su kuki su THADOU chap mane yaninge ai singdok chage ba manipur gi pori se khwai de gi the truth of manipur history se chaitharo kumbaba na kari hai bi ge hai THADOU sing se khongjai hai ba enga si hangge intellectual scholars manipur praja mayam da hangge ba khongjai du kuki ni hai ba se chaitharo kumbaba na karai de gi how can they interpret khongjai is kuki adu gi alan ba interpretation du kamai na putho e no ba si se adu gi ama adu gi du last 1 century gumba se british lak padagi colonial dagi moina artha hala kan sida chaitharo kumbaba gi khongjai se kuki hai badi bengali origin ra karam bo origin no khoi sukta ta da ba sing du khoi da impose to bi ra ga dum lakhre ba so THADOU sing na du khoi accept to hi de khoi kuki oi khre se hai ba su leite ba
adubu hojik amuka ai ngasi lak jage ba thadau su kuki ne kuki su thadau ne naga na kari to ba ngambra kuki ki mathakta kuki supremacy sing kari to ba ngamra mi tarup se hostage thamaga leire kari to ba ngambra last 3 years 15 lakhs population maintain just 1-2 lakhs population kuki da kari to ba ngamlo shin ba ngambra how keep me adu da ne chap ma na ba hoi same language same clan name ko aduga same attire same everything same village same church yare phare ba chap mane ba thadau kuki hai ba se chap mane yan ninge ba let's assume yan ninge ba adubu kari to ba ngambra manipur sarkar na kari to ba ngambra kuki mathak ta oja jo nei hange ba adu di problem se kuki natro kuki hai ba sing se jati le ba khuding ma ga khat nei ba hamas koi se or kaino sing se loi na jati khuding ga khat na ba gum na kuki se loi khat nei ba thadau ga sukhat nei zomi ga sukhat nei mete ga sukhat nei adu the problem se manipur ki problem se kuki ne hai ba se khange ba se ki problem kuki se karira hai ba se khoi na phajana thawai yaw ne khoi na problem se solve to ni ngai ki damak se de khoi thi de ba problem se ama thola kan sida fire brigade do na thola kan sida mei thage hai na dukum bagi type da leaders khara na CSOs khara na credit loaning bagi type da to bagum bagi type or sarkar na su khatang credit to ning bagi type da tholak pa sin ba problem se sarkar han na pai ga do sarkar na to go do ne ba so ngasi se kari to bang mi tarup se kampo pi jaga se karai ga kana ki jaga ra manipur kaino ma pandam da akhoi le ra kan sida policing system sida beat system hai ba ma le ba police beat system se sigi constable amana si suk jaga se sigi street ani hum chanang pai ga do ni hai ba system ma le ba likewise kuki la lo ba kunthan kunni thoi kumari kunmanga se beat system do da masa masa gi jaga le ye ba su gi se adu dagi MLA constituency dagi MLA lakpa matam sida moina kaino to ninge ba likewise hojik ju kana gi jaga ta ge kapo PC sida Paribom Pamsa Kanagi Zagano, Aduga place of occurrence of incidents Kanagi Zagano, Asom site na Dolangi ambush Kanagi Zagano, KNF MC Gine Haye, Hosiki Mupamdu Kiare Gine Haye, Todo Kidu Thadau Baptist Church ki leaders sing attack Kidu, Aduga Asom Gini Pabu KNF P Zagagine Haye. So although it already they all under Sunatro. Adu what is government doing? Likewise, the problem say Lakeba. Sathiba Kukido. Kamanya to go to deputy CM ni sarkar ni mana. Who will do combing operation? Don't hope. Because they are the government and they are the kaino muk law na magmoy na paisin khaban ne ba si sida thadau su kuki su thadau hai ra kan sida kana roi ba sidi hojik lady ba fiwam se hostage tham khre taru UNC na we are ready to give amana akoi trani thoi ne tarup se akoi khangre hai re ba si ki stalemate si sida ne ba so akoi ki sai ki appeal di Thodok to the at the heat of the moment, no I tabadagi hoine su khut tharu khre hairaga dead body to pitho aduga kari to ni UNC na dead body phangre lo ma hat pa yawe hat kho haina justify to go do na te ba somewhere some negotiating points lakpa mathau tai ba si se sarkar na to go do project to dra bani na adudi moin su blockade counter blockade to batai asom su to batai nakan ni mak sida dum to batai adudi mi je muka CEO makhata na hairi se ba kuki su sarkar mathak ta saukre asom ki naga su sarkar mathak ta saukre loi mak sarkar mathak ta saura kan sida political instability muka lakani ba very unnecessarily si sida so do itaradi sarkar se ketang mathau tai ba maro ina DGP has to be active. Okay. Adu DGP se active to the ne ba problem se because Manipur police na phagera pharoidra pai ready police na law se moina dum pai ta ready yare phare ba moina tem to the bila Assam rifle do oina counter insurgency da season naga do respected chief secretary su yawe kari da season nage moi changba yadab na mi asiba du putho ai ba gumba da season na re da case for the escort to hai na season na re da the personal defense personnel who are going to do counter insurgency are just used to take care of the victims. Other Manipur police say mathau to udrabane ba just only for legal formalities kita le ba. Adu kita problem ni am thori se sida gi ne ba discontentment is purely because we don't have trust in the government.
mistrust towards the government se na pai ri ba any government any tom dik heri ol taros matam gi lingkhat pa mathau tai ba sin trabadi people will definitely moina law do praja mayam na dum pai ba ta bane sidagi ne manipur na ngasi thol theng na ise adagi maram oiduna hojik ki hostess leba mi sing se thadok ke hai ta ra di nakana ni magda sarkar na loan mag takhai daga to do po ne but as I say amuk ta ra di vicious cycle abuk ta re ba politician su kuki na pai government su kuki na pai asom su kuki na adudagi ne ba problem thol ise okay Damika, I have few questions. Kana kai ki damak to no lalawa adi Kuki militant organization or whosoever, be it Kuki or Naga, Jalarium or any group of Honda, handaki emphasiki responsibility low to that. Can you remember the Damika? Why? Aina han bata just bluntly aina ching bata it happened out to be a church leader unfortunately ama if nobody claims or ani subai sida mistaken identity da ko toba oiram gani ba adubu thodok se muka investigating point of view de yinga taradi specifically target toba ko ma pinpoint to hiba ngai da ga leba amuka fajana plan premeditated plan gumba toba mong tai ba maram otherwise there are many vehicles front back the ply chat leba maning mamang da adugi gari ni do muka palo adusu name plate thet pa adu taradi khetang akhoi aduda tariba kuki gi jaga ni na adu room gi su same local people yaw do di su ya yaroi ba sigumba logistic support local people na so being THADOU not Kuki church da su ate da su mari su sam leila ba mi na adu gi dagi akhoi THADOU sing na su ma su Kuki sing na peace ki damak da kan na season na ba mi amani na akhoi THADOU sing so history khara leiba dagi akhoi ne su we cannot rule out the involvement of Kuki militant as well equally big the Naga dagi ne ba sakana khodak tu da sigi se high profile case ama oina treat to da badagi maram oiduna mo gi negligence oibadagi maram oiduna due to delay in kaino gi action gi maram hai tare announce lauthok pa decision se sarkar se tappa ding maram oiduna sigi se khetang prolong oibra hai na ina di khalle okay Damika, another question akhoi hoki be chahi khara sida issue mayam lai khara there has been many issues between different community mayam marata any issue thola kanda it is not the government natte han ba changjel dise ngasai gi inter my community ki civil society organization mayam changjel la kanda inter community ki dialogue civil society dialogue to kanda solution ji nan na prokiba yam bane ngasi baw I can take number of examples but now in this case I think handaki me gi conflicts me 30 conflicts the power if I'm not wrong me 5 to erongani case na aikogi chuchanpur gi maiti me ama pura aga aikogi imphal bhawa thila amasi chamana na kokomi na ju chuchanpur da aikogi Kuki me am thilumasi handaki conflict itself the power angan momentum zida leram ba but now in the context of this hostage situation ji handaki situation ji da civil society mayam na ngasai gi moida leram ba legitimate authority ma inter community gi sigi dialogue tong na bagi adugi platform adugi whole condition do pura mang re na khan bra kamai khan bi to mak di mang de da to hajik local gi issue gi matung ina chongsim adu da gi ne ba khoi na sauri se THADOU sing na THADOU pastor si Naga population khuding mak sina plan to raga Naga gi kaino plebiscite lo raga Kuki hat se or THADOU hat se high decision lo bo na tabni na quickly rek to bignu community level to bignu sine ba khoi Nigeria se adu Naga som side gi su moi gi propaganda moi gi narrative generate to and they spread and they forward Kuki side na su moi gi propaganda adum generate to and they spread and they forward why karigi yam thuna adu to ba mathau ta de sine ba khoi gi meeting de di let us just wait achumadi adum tholakani ngai min se hai bane ba entire community blame to was talk se hai bane ba hojik adu da gi ne ba hojik kaino gi hojik hostage to ba da gi problem thol ise hojik se people are suffering adu da gi ne ba mayam na khoi na THADOU sina yaning de ba se handaki hostage situation ji da laiba sigi matung da laiba hai batare magi reaction mayam se shutdown gi issue bo ero inter district blockade ki ero sigi situation ji da THADOU gi position je kai leader hai badi ai se na ge Kuki MP Manipur gi general secretary se Lufeng Pautin thang ne ba aduga Kuki UNC gi general secretary se Vareo ne ba
mabani se assume the president secretary so paimin nei ba ko adumai to duna moi se pulam ne ba adu karigi no moi gi talking points leba ya da ba se exactly sine ba ina ngak is oja johnson sin ju aduga third me gi thodok ji moi plan to min na ba ngak tani assume gi da meite gi st demand ya da ba gi adu talking points moi da p da ba se kai no what is stopping them sine ba ina ngak is ojik se adu bu leader hai ba se yagadra yaroida nuwaigadra lumgadra yangadra dum pugadau ne ba adu moi gi sigi commitment gi se khetang leitaba watpa pukjel sengba se ko adu khetang son bagi or double standard khara uwe ba ina meeting se da so it's not collapse ultimately negotiation tagani sigi film sida blockade counter blockade to nara kan sida where will the so called kampopi cookies go in fact the lakpan natana senapati the kohima da chat pa yara roi dana how long are they going to sustain adu gi I'm very optimistic that definitely moi talking points or space amadi soidana with this situation adum lakani khalle okay final question dam ke in lakchaning baje now cookie gi jumi fari ko cookie civilian par hostage thame chaman na ga civilian so fari adu content janji kai no se if both community are affected then why they are not ready to release the hostages kai ina ngasai hai dune mi phara kan sida asom gi at the heat of the moment naga gi soidana oiramgani haidana they have reacted hai tare hojik leiki daba mi tarup do leitaba thi daba masing tarup se moina pa de ba UPFK no gi statement do yenge cooking pi gi statement lo yenga kan sida mi se tramadi khatang hai ba tramadi do sidok rabani na hojik se mi do tarup do krai da logani cookie na leitre dana as per the version oja junction adu taradi adu gi ne ba problem se asom da hingna thamba tarabasu asom da gi puthok do ba leitabani na problem ne ba ji stalemate se just sigi di bhab da adum khangba pot ne ba si situation sida pukchil sing na leadership sing se thola kan sida we need to own up and honestly forget haira kan sa to pam thoe ba si sidi okay now at this moment how they will hostage sing sigi kai situation lady have a simadi khanghan ba ji matam ji thengman le ai tare kai gum theng taraga di madugi consequence manipur da yam phajada ba circumstances ama lakba ya bi ko thok bu lai ai mathang ji ka da lak sege ka na sai phuthom ba 1 point now community ani hojik naga amadi cookie gi oiba concern me amai koi nei nagre sida another dimension ama quite maru oiba je ngahan je ai manipur gi people sing maru the netizens sing na yam kan reaction ama ai social media to uba je driver me am gi hojik leiba moi gi plight chini moi gi condition chini driver ngasai high truck bus adu tongan gari sing yauna 600 vehicles is stranded or go to lady sigi mayam ji chan ngai phangdana moigi wabagi madugi situation jine hoji ai manipur gi puksa thaiba driver mayam haidare hoji chathok chasin yada basida even moi security pibi dabagi concern chana thakna ba leitabagi concern passenger mayam du gi moi kadai da moi accommodation pinaba mafam leitabagi concern mayam amkhak nganje moi oiba voice ama thoglakpagi situation jini swai ji the government gi rules ji kari ne na lowe aduga manipur gi hojik leiba conflict situation ji the fundamental pillar moina work to riba driver singi yamna helpless oiba situation ji da ai si kamai interpret obe kana masigi se ai su video ma yenge driver amana makhoi gi thengari ba awa chaning e sak chaning ai gi pot lege su dukan ma kai loina lon ge ba ising thake su phangda ba adagi sanitation gi problem toilet ki leitabagi problem chana we leitabagi leifam leitabagi sida suffer tori si driver sing su yam suffer tori along with that hojiki 600 sigi manung sida passenger gari jagi dimapur dagi guwahati di chelakpa passenger gari su yori mali passenger me am jo stranded while lai heriba adana masi indefinite oina karam ka da lambi ji hangro ka da ge ha je khangdana leibu sida driver sing adagi me am sida stranded oiba mi sing sigi suffering je anga ko phangna oire ada masida kari hani hojik moyo mateng pang se driver union gumba association gumba me am adagi gari truck owner gumba dagi pesa nungsa khra ka pa yaw yi koina khangwada ai ngasi ai mokse newspaper da 600 trucks stranded oina labor sida nungai manda na madugi kano do koigi
Hujiki Manipur ki Chief Secretary of Dr. Punit Goyal se da message ama mangonda WhatsApp da thabani Dr. Punit dan Dr. Goyal hujiki driver sing se yam ware makhoi gi leiba at least yam da ba incentive service khara chana ba thakna ba me yam du government ma se sinpham thoi ma se sinba yana singta sinbi waina ai mangonda personal request away hariba ai mangonda thariba kano si message plus ngasai newspaper ge ngasai kano do adu ju cutting do sai Facebook ta sum mayam ge knowledge waina bai thaga sabani ada aina haining e point di simai dona Manipur ki praja driver su Manipur ki praja ni mapani la ko su Manipur ki people ge dang ta moi service ma ta ujari ni sina wara ko matam sida Manipur government sina karim da thok ta bodang na khangsin da na lei ba se masi yamna kari dharma nate hai tare adi humanitarian ground gi orga su ngasai gi chakla ma mi ma leibada aikhoina khoi chakla ma do kokna bagi mateng khra pang bai si pangkham thui hariba aduna chief secretary na chief minister na concerned district deputy commissioner khangdi ASP khangdi Assam rifle khangdi makhoina hai basing du gi chana thakna ba sanitation gi facility khuding muk se loini arrange to gi gadabne hariba adu masi to gi da ba se Manipur government se yamna sensitive oida ba mi gi suffering je da makhoida empathy si phawdaba amoina aina ui hariba adu aina masum appeal ma tawje khibani ko ada similar ko ada second point da hojiki Kuki ga Naga ga hojiki thoklaiba conflict se masi history su legre ko 1993 94 ka swai dagi yam sang na legeba madu ki consequence to anga ko phangna praja se wa ge ba displaced to ge ba adu continue to ge ba yam kuina legre ko masi handa mu thoklaiba se it has lots of ramifications political ramifications su lady adagi ate economic land gi ownership ki masagi sing the especially underdeveloped sumbalam the most important asset si land hariba land gi ownership ki issue su yam angakpa phangba conflict am lady hariba ngasi magi newspaper da harisi especially ukrul area da leriba Kuki singsina Kuki daba khun ghar leidana masi tangkhul Naga gi lamni masi si nakoi recognize to land owner do masak khangu kra haba wafam mam lakpa se it impinges on the issue of the kare hani Kuki singi settlement adima khoi gi right to ownership of land smai ta on dispute like heriba aduna masi masa khorokpa se handaki February gi 2000 February ki tarik tarik ni la ni pa la kan su da litan da ngasai gi yu thakpa da gi Kuki amaga tangkhul amaga ngakang khatna ba chaina ba to gudu da gi maduna community gi kari hani kano dimension sida masida issue kana tarukna madu da gi lakpa thabak sina mathang sum lakpa da gi displaced tongnarakpa nomai kapnarakpa adagi village volunteers semnarakpa bunkers harakpa adu ultimately Naga tangkhul singi yamna gana tar chief minister na ukhul chalo halo matong da lambi si pharani haibadagi thajadana tangkhul gi civilian setpa da TM kasom da nomai ka pokpadi makoi ani si gi ba khara shokhi ba sugumba gi kano se it can be look as a ekoi ge nuclear reactor da chain reaction ne normal hai haribako chain reaction se da thoi je ahamba slow moving kare hani neutron na la ga wase uranium 235 da masai ek thenga ga madudagi pokhaira ko madagi neutron gi masing ji asum hengalakna kholakna maitona chain reaction se yam juang khalak paduni hariba aduna in the same way ekoi gi hoji Kuki ga Naga ga ani sigi class se su chain reaction am thorkna hoji escalate khulai bani hariba ada escalate oriba se out of control oidana ba masi Manipur sarkar na masung bar sarkar na understand tau khom thu eba mkhoi hoji pura understand tau di reba ngarang gi aina kari hani Kiran Rijiju ge interview do aina harum kan tau da mkhoi mana piri ba barsan do hana amisa na piba adi parliament na ngang prime minister na ngang ba adu ga cha mane mana hai se hoji ke kari hani Masidi hana zoom it is very normal for our people to engage in conflict. I the history is ek Maitega Naga Nataga Maitega Kuki ga Kanada Lakwa Kuki ga Naga as is jam the normal oiba do Makoigi understanding of Malay Hariva. Other ma haido zike BJP no Panmatam the hena patava hena blockade like Rambo and Zuputoi
madu aina perception tawbud as officer way ngadasu ngasagi kangpokpi district secret toro matung sida UNC na about 120 days gi ngasagi si lambi sida blockade togi ba that also caused lots of hardship but madu dadi mi si bana badi yaudi hariba adu mayam du puthokna ngasagi Congress ki matam dasu adum kan to thoi adu mana madu ngang du da government of India na problem is solved tong na kari tau ka tau ki ge hai bagi wafam de am ta pan de ba he just only cited no ka sa ge home minister numi humni jale madu history do kai no home minister numi humni la me adi MOS numi 21 days le me adu la ko is it good enough adu matung da de dum khoi silent spectator go oi dabra indifferent way lai re ba adu na khoi ge le ba manipur gi situation se da kanana ikhoibu kanbigadaage kanana ikhoibu ngakpigadaage kanana responsibility lawgadage si manipur prajana loina hoji khangnare ngak letana ngase khabar daga yawri ba kholiba government ge response to the hoji leiba blockade se tawriba mong je yam indifferent way ba adu atopa narrative ba da mistrust ni ga na haidana chief minister na ga haiba mistrust to tholai budagi maram do address tawdi ba what is the cause of the mistrust Isam chamba mong da yamna simplify when a mistrust ni adu ni adani da matugi harok from se khangna no ta one has to study the history of Manipur, history of the communities, geography su khangde ya ponte gasai ge Myanmar da thokli ba crisis se conflict military rule since 1967 68 like but from time to time like matam sa disturbance to udna Manipur da gasai ge mitop singmarwaina Chin Kuki group se yamna lakhi base sisu achauba factor amane as one has to understand aduna mayam se understand toromatong sida nasegi Bharat Sarkar na khakta da inthok pusu yaroi Manipur Sarkar ge responsibility se logu de khoi dik yam wali ana khali Bharat Sarkar da khoi adum depend to budo khoi Bharat Sarkar da high Manipur chief minister no he has to call a spade asem with high damne na sit of you BJP party the tokani Sagi Koi now Johnson so pain the Baka labor the BJP told up with your worry like Masiam Faze Aduna I call Manipur people get interest siga Magi Siarduga Adu the Kaltana lady Hariba Aduna overall Manipur people get interest Manipur history Manipur future Masi Nake help Targadi Matona Paba Nasigi asing but say Pona Haibangamba straightforward way Badumba politician Darka Adu Hosik lady I quite Manipur hems of affairs the lady politicians in Sidagi Equina Asata on the Hosimuti Eka later Rhino Kali. Okay, Kaka, final question. Nasai Kiran Reju Jina Kiran Rejuna Haiba Ikoki Manipugi issues solved Toge Taragadi. If you want to solve the Manipur problem, then don't politicize it. Issues politicized the Gonosin. As a Kakanang River Mamzi, Kiran Rejugi Kiran Kiran Rejugi Magi, Berzan the Gita, my perception that they politicized over Hydrogen. BJP, that's a career to win. Everything here, economy, Oyo, Natraga, any conflict, Oyo, Masige, Nasege. Political ramification the doyle lay haribuko aduna man isam chamna politicized politicized aina tore khang de congress na high rank khaliko aide BJP party ki failure ni hai je koi point out to busi darkar ni hariba adu point out to hadna makoi madu hen madu clue mo na loraga BJP na masi ki problem ji solve tongna ba kari thabak to khrage hai du ma kai pande ba my space to what action he has taken as a Korean union cabinet minister ko ma notice the is the suni akhoi ge Manipur gi leiba kano se socio economic profile je ma khra khangum su towi adubu ma gi narrative to dage de mana sima togani natraga si togre habado except mentioning the visit of the Korean prime minister for 1 hour or a visit of the home minister for nearly 3 days adu natabada sima togre haba adu simata traga simata oguni habigi road me bo su pi de hariba adu na masidi yamna kari hani kari ma thaidok tana issue do ma skirt to ba madu dagi thaidok na ba du gumba gi wafam ni politicized to buduna is not coming in the way of finding a solution to Manipur crisis. Okay, thank you very much. Thanks, I tamosu senda laksage tamosu senda handak tamogi oiba
VJP THADOU statement ama tholakibasi public na yam well received to adum statement amu oi aduga tamona pangibada khwaidi yam chaw maroi wafam je government of India ge seriousness si hanaki issue si resolve to no hona bada madu sungu urakti ha wafam je yam mayek sing pale whereas Kiran Riju jina Kiran Riju juna haibaje khwaidi man haibana han bazunate that happened with Amit Shah जो high grade, Prime Minister Modi ने जो high grade, खाने के RN रवि ने जो हंजन high grade, सीखे से Government of India की representative में हमने हंजन high रबा version है मतलब नहीं Naga is not happy with Meitei are not happy with Kukis community में से नाम ते याना दे दुका सीगी याना दे बसी ngasi ngarang BJP के मतलब थोड़ा पन्नते it happened in 92, 93 kaya kan talk about thok ne but in the time of BJP के मतलब दे BJP दी हम serious होएगा हाई बकी वापम दुनी सुमाई तौर justification चना मणिपुर की लेरिव conflict से मैते के नागा का खन्ना बो ओइरो नागा को कुकी खन्ना बो ओइरो सिगी whole justification से सुमाई पीबदुने अदा नाकन नंबर रोम दा सिगी conflict से कनाना थोले बनो हाइबे की क्वेश्चन नंबर दे मयाम दा दुम हंगरी बो फम ने करी कमाई रिएक्ट तो बिनी ता किरण रिजिजू की मागी वाफम दे मारे चुमने की rhetorical statement हम का होम मिनिस्टर ना पीएम ना पीगी बदो की सुम मखा समदर पने खले अदो मसा से Manipur context adi highly koi immature oiba magi keno leram gani haitare ko knowledge leram gani haitare aduna mana ngangi bedu chumne gi ngasai gi simplified keno umda mana ton amada ngangje bani ana Kiran Rijiju gi keno da akhoi na kisu yam seriousness kisu leite maram di akhoi leiba ki se da akhoi center na yam serious oi di highway athade Housing for Buddha Irang Horiba community Singsiki leaders Honorable Prime Minister Unagraba last 3 years. Kariginamana Unadrisa Manipur Sibu Part C state Kumro Manipur di full sovereign nation state Amoina Inga Sajo Hajagre India the Yaugi Bani Aduka housing for Equiki Laibaksigi issue si Bor Kumbala Ambadukana Yabra. Tasing na issue siki matang da seriousness leiti haitare kadi nahan kaurga unabe yadabra Amit Shah gi office ta home ministry office ta loishan ngani highway se masjid ne haba yadri se yadre higher bina adugi wakhalon du de yadre bina sina number 1 point ne number 2 da kaino number 2 da yes farene home ministry na Manipur di adugi thak da akoi moi loishan na ba honai highway se dai sida Karam ba concrete steps low grageba. Ngasi faw to low grageba. Haji home minister na Manipur da 3 days later me origi somna kanda chale Kuki sing da mana kai hairami. Origi somna kanda koi gi somna kangi tampaki valley gi siya so unarame. Kari ani se gi meeting point ba kasu leite song gi tagre ani mak to kauruga unahan ba sunga si faw koi thenghanri. Adagi sigi level si yadre hierarchy Manipur gi miyam na asuk sang matam si Prime Minister ga koi Manipur gi kaino si tasing na masigi kaino si Prime Minister ga ma ki viewpoint si phajana thambiyo na hierarchy Parliament minute nipan ngangba re Home Minister na pung ahum mari Manipur matang da ngange ba adu da loishan na bagi matang sida ngasai gi magi resource to nona bagi magi pathways yam concretely mention to bram chumne gi ngasai gi Iran nem the gi sunu aduga ngasai gi wait watch until it fades away by itself fiber policy central government ki policy se sidai sida hojiksurum chatli sigi seriousness leite ba sina kamai to ga haimatam da ai koi the feeling am lai sidi kaino tar ga ai koi khana raga ai koi si boil to raga amma maga ai si kaino da ai gi kaino amada ai si turmoil amada political turmoil amada sum thamakanda tongan ba agenda ama leirabra haidi Manipur si tongan ba magi second agenda ama leibra haidi geopolitics ta ai gi Manipur gi internal ai gi interest somewhere karai da no India government ki foreign policy de ga yaubra kai sina tongan ba wang ba level lam da urei ne ba haidi pot sum taraktra bani na adu important oi di immediately ai gi redressal kano si gi ta ga dori ba authority du di government ne ba government si di
just like center dong ek to we are web haidi sida involve tori sida ekoi gi imai cha ekoi gi isini now ekoi gi chingmi ta miming aktane heba sida di am proactively thabak si changa da bone ba adai da center ga ekoi ga ekoi gi center na noi na bak to we are do poram la heba kare di manipur gi local regional interest e center na kadai phau ba madu moi khanga ge ba haidi manipur gi saktam se hojik fragmented oire akoi history da manipur na lejaram bodo ngasi di akoi internally akoi si madu gi saktam do akoi di de facto kairen lowe kairen lowe si kai no de akoi feeling the power lai ne ba hojik lai ri bas phibam sina sidai sida address tong na ba madu ko na ba sarkar sina karibu tawri ge chumna gi akoi honari natraga matam gi yam simplified statement ama pibudu no yaroi ba khulai pai ba mi sing na ai gi mitmang da numaina kapa ga micham halakanda madu khudak ta madu gi mathak ta tawri perpetrator man gi mathak ta offensive action nama low nga maktaba hai be se sidagi hena chawba kaino leitre ba khoi ason ba se madu gi level of expose tawri ba government ki magi weakness e sidi yam thina kainom tawre ba adu mu tok thokro adugumba incident khudimok se mazigi consequent incident khudima mathang consequently tholei ko puna makse investigating authority and the NIA the sinner ga noina bak yaduri bra sigi culture amai tare ko sigi procedure hai tare ko sarkar sigi mindset leiraga adumai sum chalai raga di laibak si ma man thokpo dum hujil leine phibam sida je taishan na ba adu de pena thongna na ba kaina sinba dongna khoi ure e haba tamo so the question the lakso ge how ki ba chahi khar sida ikoi uram ba 2017 gi mamang da leramba madam du state government makoi taramba phaba phata that's a different thing but as a state government tamoi matam ni yam kan ya na khidri ni ko but state institution du yam strong oina with a lot of authority exercise tawraga thabuk tawgi mami tai adugi state institution gi magi power authority du di yam chawna hojik degenerate tawgi mami tare adugi state institution da bogla akanda nasagi executive ta natragana hojik police force law je tamon hoje high investigation gi law and order maintain tawna leba sigi security force ki swai area se deso si so maka public relations angak pa phangna phataba adugi amaka demoralize to tell degenerate or pogi fiba mama amuk lerapa now how is another dimension amuk la is civil society have been very powerful in Manipur in the case of ekoi tamoi matam de horakanda how is we they have the but civil society gi powers ida su magi lego authorities ida su magi legitimacy da yam chaung question tor pa aduga swai da su degenerate tor pa gi demoralize tor pa situation ama le aduna ho ngasai civil society gi institution da gi horaga government gi institution sigi mayam ji loina Manipur degenerate tor ga mapangal sola la pa gi phibam khak ta mu ubra ta mo no weakness ha besi da ni ko ta kai habin sigi se acho factor amane haidi ai hanjan haire ga dum leiye ba civil society organization haibase institution oina leire hairagasu matam gi magi leader sing sidi by virtue of magi timing duga magi kari haini adudai da mase koi mogi thaudang duty and responsibility se adwai de assert tawna bane aina phongdok ning si kari no hai matam da ngasi civil society ki space mogi role and mogi kari haini responsibility gi mogi space amal lai je verse kaf tawdona koi ureba koina aduga civil society da aduna maram oirakanda thajarakri neba adu ai se example amane ba ai se CSO gi leader amadagi ai political venture amada ai political step in tawre from there on politics CSO gi forum sidai sida ngasi fawba mokoi gi khanane na bada CSO sing ai nungsigar mur mapang haktani chilno alam leuri chumnagi wari de phone to bhauda nungai jete ba aduna adugi kaino ma koi sidai sida leibna aine example ma piri sidi ishana adugumbugi ideological koi kaino ma su koi gi footprint ma haida tungda lakadabo mayam gi leihona ba haidna natraga ai ngonda gi haujeri ne ba ai ju ai mamang do am hawi politics ka koi CSO ko somsam samna ba nate ba prajana budu ban ure ha samna ha ra bada
मधुगुम्बकी कइनोमदा अखोइसे इशूजने हेमल लबनिना अदुमाइना तौबसिदा सीएसओ लाना प्रजाना हंदक थोखरिबदुने अदुसु अफब स्टेप अमा नत्ते हेबा सीएसओ हाइबसे मोय मथौ से ओनली टू गार्नर पब्लिक जनरल पब्लिक की ओपिनियन टू गार्नर तौरगा मधु फचना तौरगा मधु एसर्ट तौरगा लेट द इलेक्टेड लीडर डिसाइड ऑन दैट बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन हाइबने हेबा अदुना पब्लिक ओपिनियन से अखोई मणिपुर की एनी क्रॉनिक नत्रगा हुजिकी इमीडिएट अखोई हुजिकी हॉस्टेज क्राइसिस काइसे सिगी रिजॉल्व तौनब की पाथवे से सी सीएसओ मरक्तगी सीएसओ मसेल सु एंगेजमेंट से लेगदौनेबा कुकी इनपी से हुजिक साइडलाइन तौई कुकी इनपी की रोल ऑफ कुकी इनपी से कोई हुजिक क्वेश्चनेबल नहीं मरमदी कोटू को आईटीएलएफ को से माने कंट्रोल तो बंगमी ब्रंगमदबा नत्रगा माने सेमिरा हाइबे कुजु खंगद्रेबको हानदी अखोई प्राइम मिनिस्टर उनब चटपदा होम मिनिस्टर उनब कुकी इनपी की मीसिंग से मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहेलोइन यावरिने तो अदुवाना सिग्नेटरी ओरेबा थांकोसे हाउकी लेगिद्रे हुजि मतमदुगी देन प्रेसिडेंट ऑफ कुकी इनपी अरे अखोई अदमाइन तौदना लेरंबा अदुगुंबा अखोई कनो सिंग असिदी अदुसु पुरा तायोनबा मत टर्न अराउंड म लापदौन उई अदुना मरम ओइदना हाउजिकसु लोशन के हायरगतिको अखोई सीएसओ सिंग से एक्टिव रोल लोहन बियु मोइना फोर फ्रंट लाकांदा मोइना फ्रंट रनर ओइराकांदा दिपोट से तादोइनेबा अदुना मधुगी इंस्ट्रूमेंटल ओइबदो लेंगांग न तौबियोबा नत्रगदी लेंगांग सेंटर तौ लेंगांग तौ नखोगी क्रेडिट लाइन से तुम लाक्सनिदना अदुसु तौदबा वाम त सुंगांगदबा एक्शन सु तौबंगमदबा अदु तारगदी अदुम सिंग तौगिबा ताबने हाइदि अदु आइन हाइजेगदबदी इलेक्शन दी 2027 फेब्रुआरी मार्च तनिको अदुना नक्सलाबनी नत्रा अदुना नखोगी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सिदे कोइना पीपल आर वाचिंग यू अदुना अदुको अदुगुमदुदे कोइदी वाखनमा दुम प्रजाना फाउरप ताब नत्रने यस एब्सोल्युटली आई तामुदा क्वेश्चन अमा लैरी अदु लाक्ट्रिंग ममांग आई ककादम द हंजरमगे सेम क्वेश्चन आई ककादि खंजनिंग मुस कका हाउ डू यू लुक एट सिगी स्टेट इंस्टीट्यूशन मैम से डिजेनरेट और ए हैव सिदे याबिनिंग ब्रा whole magi authority si the question to orpa hojik hairi dana eko NIA de sinabagi question bo it has not started with this government mamagi da ju horakan how he last few years sida lay state institutions si conflict si matung da di whole magi authority legitimacy si degenerate orpa gi situation je lay na happening kai happening ai khudam am pi ge ba ko sai ge kana so Johnson so herok pan ge male एकोई के स्टेट इंस्टीट्यूशन है से कोई पुलिस डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशन है मने बको स्पेशली एकोई के लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म से मेंटेन तो वाह तारे को मसे हेडेड बाय द डीजीपी को अदगी माय मकादा ऑफिसर के लाइक एडिशनल डीजीपी आईजीपी डीआईजी अदगी एसपी अदगी मकादा पुलिस स्टेशन लाइक अदगी डाउन करे है लमजाथंग जो हाई के बा पुलिस के आउटपोस्ट बीट ऑफिस का आइन लेरी हरिबा मसिगी इंस्टीट्यूशन से मसे वीकेंड ओए हाई तारे को काइना मसिन वीकेंड ओर पोसिन मरम कदो वीकेंड ओरी बनो हाई सोम खोय हंगसे हरिबो को अखोइना का सपोज आहा सर्विस जॉइन तरक मतम से द 1985 ता सुराचानपुर दा आई प्रोबेशन की ट्रेनिंग लई 86 दा चांदेल दा एसडीओ ओइन लई मतम दु दा हरिबा मिलिटेंसी नत्रग एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज से ऑलमोस्ट नील ने है तरह कछु लेते हरिबो को इवन आई पारबुंग दो बाउ एसडी वन ले मतम दु दा होजेके होइदे लेकेद्रे ती गौगिन नेदना अहलम लेरमी मासे मागी मूवमेंट से जोमी रीयूनिफिकेशन नेदना माइ तोंना तोरमी मा जोमी रीयूनिफिकेशन जोमी से बाय लाज कोई पाइटे सिंगसिबो कोइना जोमी एन को बुरंग ने खला याम कन याम मनदि खांगनते आर जोमी रीयूनिफिकेशन से नॉट ओनली मणिपुर नेबरिंग स्टेट लाइबा जोमी सिंगसे सिगे रीयूनिफिकेशन की ड्रीम मा लेरमी अदुदा प्रोटेस्ट मसा म तोरगा पारबुंग जिदा इन एसडीओ ना लेम तम सिरुमा लागा आई याम ना हावरी दमाइ तोन मेमोरेंडम को समिट तोन तवे हरिबको अदा मधुगी एस्पिरेशन से जोमी की सुम लई इन द सेम वे कुकी की लई नागा की लई को सिगी एस्पिरेशन से फंगनब होनरपदा लाइबसिदी एमना खुलाई पाई हरिबको नागा की नागालिम सेम्बा नागा की गेट्रो नागालैंड सेम्बा मजुगी पांदम दु फंगनबगी दमकता थंगे चेवे के दी नागा नेशनलिज्म सागत खरिमनेबको कोई लेटेस्ट अंडरस्टैंड मकोई नागा है अम्ब्रेला दा लइबा मिसिंग से एक्चुअली
naga haibagi meaning kasu leite hariba it is those who are kari hani sigi movement si puro sidna unity le na ba mayam si pusil under one umbrella ra thamba yana bai da makta even anal sing khang de lamkang khang de adu moyon monsang even kaino bawwa koi gi atopa jati masa sing chiru bhawa naga ni hayu kra na tawwa adu de yada ba nga segi aimol gumba kari gumba se moi threaten to widna ko in the same way Kuki gi nationalism is sagat pe ana ba Kuki have tam se hana yam kana popular royam de ekoi na schedule ka strike pe certificate bi matam da thado waina sum pira mere ba 86 87 ka shai da koi SDO oi matam da ada Kuki have yam chawba umbrella ge wa he ma taraga makha da leba wifi khangde mar khangde a simte gangte mayam si sigi mayam si da Kuki ni hayo adana namdana Kulai Pipe Singer Toraga, the Maitona, the umbrella, Porak Pune Hariboko. Adana, Smaidan Kulai Pipe Lamatam, the Equegi, not only hill in the hills, Billy the Zoo administration, you weaken Togi Hariboko. Says Tabos quite impalgam around the Lemba, says Hong Mundale, SDO of Piscazi function Tongam, the Metegi, Billy, the Yamkana Lalongatam, the Porum Party function Towi Hariba. Okay. Are they in the same as Churasanpur Gileriba, Hinglepi, SDO, Parbungas, sometimes they operate from Churasanpur. Adana, Nahanon sing now, no way Pipe sing now, Mapanga Kankal Imakai, Equegi governance, Whitworth Hariba. Okay. And the police say, adana police na nga sagi suppose kudo mana Churasanpur har seriba Churasanpur le SP Kangpo with the le SP magile makha le police officers sing say are they able to discharge their duties under the law has a questionable never okay masing amak ta baswantara kusina masi khudong sa base khulai paibe extremism na masi adum lore hariba okay adana masi thingi haiba taragadi ko institution ji kahlan ge hai tardi arm on the militants in Sidagi, Equai Kongat, disarm to is the first and foremost step. Okay, Madu Manipur Gomena understand Tok Dobra, Latraga Bharat Sakari, Karamba direction, Labano Makoy, Pajana Pangto Pusi Udi. Okay, thank you very much. I think the last and final question I need you mixer. Okay, Tamogi brief concern for the drivers. How's am aware that drivers and they have been helping us conflicts the quite strong the China all kind of requirement healthcare chinjaki everything may am puraga ni say survive the reason see manung sida hadak driver concern security of the yaw the have am chaupa concern at the kakana am pangre China thakna sanitation get issues may ama adikina tragana sugumba situation lakta ragadi kamaina tackle to the sumba given situation conflict ni anytime the blockade am lakta ragadi adu situation to the kamaina drivers in si gi labor concern may am say handle to the have adu preparation gumba labor gi mami ta da kamai yung bisida city purely state administration na tawudawni aduna akoi concern DC aduga district gi concern SP mai jaga da koi apply to regular riba gari sing dugi immediate madugi security di moina provide to gum thoen khalle aduga city pura koi gi moigi sole responsibility ne hai tare ko aduga in the meantime koi chana ba pore ba manipur do leiriba khundare ba phur khudi maki koi gi chana na bagi ko pochai pore ba sing sidi group khuti mangla madu moidi sopam thok to untouchable ne khalle adu haidi modi kaimta makhala matagi kano si bibam thokte aduga masigi all 24 hour moigi safeguard ki damakta koi gi state police forcing se akoi masi moida deploy to bom change adu maduda tholakpa akoi gi incident sing kai sing thola ka su madugi kano dudi daite du sarkar pubuta bane ko aduna aigi wakhanda di sishu non issue ni amarom dudi haidi district administration duna district police forcing du fazana maduda deployment to laitara gadi so in no ki adu ba issue tho ay adu meantime chana thakna ba sai haiba mem do adu su adugi kano mem su makeup to moina to gum thoen khalle okay tam ladiba hostage situation ji kamaina deal to bi ai tam in the most quite the easiest way aduga loina mukta so effect oi da ba quite productive oi da ba mong da kamain deal to bi ai tam khalon hojikti almost 4-5 days sujan garabani aduna government kiti hojikti sumaina akoi gi mi si manga leire thibu khangde na lebi aroi
sigi notion se da continue to be aroi government should come out with a clear statement moi gi whereabouts sigi matang da government ki matam matang gi statement ma pi ga da ne ba ko honeri di yar roi ba ko aduna matam hen gre howjiti full scale day and night amadu ki culprits in the pursuit of in both sides on both sides some should tawro then only public satisfaction am lakani adu ngamdraga di noi government am leibigi kaim dharka leitre adu mag ne koina haining isi adu di noi thabak su taw ngamdraba wahim da so haiba ngamdraba adu that is a total failure of the law and order adege aduna state machinery fail ore haiba si nasana signature pi ga chamane okay thank you very much imathang da damai kadal aket damai kel hojik nei ba litan gi issue som da ukhul sai ki like issue and then hojik handa ki thoiba song gi issue mayam se sigi then trong law gi thok ri issue mayam se kamai na yeng isolated of issue in the logadra or is it connected somehow aduga sigi manung da ikhoine hidden hands mayam ama leiba manbra haiba question se ma'am hai gre da mamang da manipur gi hojik chief minister oi ba masamang da akoi gi manipur is unstable oi ba hanba pamba manipur da santi lehen da pamba mi khara gi involvement ma se di yawi ga haiba gi wafam si government da gi yawri ne adi mamang da even manipur gi hanagi chief minister na phongdok khiba da akoi gi mapan gi agencies mayam am si di involve tawi ga haiba gi wafam mayam ma layer akoi manipur gi conflict si da handak ki sida la kriba trong law gi oigera litan gi oigera handak ki issue si oigera swaida aikoi mayam na uriba aikoi gi leiriba mayam yeng mayam je nataba are there aikoi gi indication of having some hidden hands kai having thodok do petan ru yeng ade connected atum oigani ba except litan gi thodok natana som sai gi de bismpur gi adwa gi area thang na ba chu champur ga di saito noiro atai te ro trong labi oiro torbung oiro ka adu handaki even THADOU church leaders gi kaino to ki bagi pau su chama nagani ba agi wakhan da di so to wodabu kadai pau investigation se progress lebra haibadi hoi investigating agency na tabani na haiba ngam but agi personally di chingnai aduga sakar pai ge do ba politician sing se MLA haiba se pak chen benefit khatang da ngau de bi da mechanism se han na khang ba mathau tae ba Indian executive system se yamna kaino vast oye ba sigi pot se akoina khang da ba khang de hai di saurakani do su effectively power thang ma pai ba gumne ba mi ma thang ma pi ba gumne ba power haiba se ko adubain to duna haji kari hairaba su paiba lawmaker oina ko ne MLA se lawmaker oina ko na thagat pane ba adubu haji kan se broker oina lekhre ba commission khar loba thabak nang happy gani laktara pio adu mana lakmanga thamba aduga kaino to broker gi type da chakre ba manipur gi lawmaker me am se sida ne aina khwai gi ching de aina khwai gi yaning da ba se hoi I am from activist background oi tar ba su ahoin haijar is population adum increase to higani adum mayam se adum hengalakani adoi taradi system amadu da kamai na hingani haibane ba hojiki se adugi system do wanomba heiba taradi adum ngamba adugumba gi type do egi personally egi kaino da gi leite ba adu da gi ne ba hojik MLA ni haiba mi singsu broker type da commission khatang chara aga system do thaidok ningai gi or violate to ningai gi khatang da manipulation heiba mi sing do heiba gi da chat leba sida gi ne ba manipur gi government se yakoi na ran to ngam de se compared to Nagaland, compared to Meghalaya and compared to Mizoram manipur gi mi sing na despite having high education system says that koi am advanced oi tar basu is has na governance de koi na ran to bangam de base sigi corruption gi level si de gi ne ba because isa sa gi to ba pot se khang de ba gi ne ba example hai ge ba hojik operation combing operation da chat ka do ba mi sing do terrorist eliminate to ningai ge do kanana singadau no ba strategy do DG na singadau ne ba DG na sila kan se da strategy matung ji da combined headquarter da adu di unified command have the lakadau ne ba adu di final ne ba
adugi do thama da once in a month every Wednesday Thursday second or first da dum unagani haibane ba kadai phau to khibra to moi ba adugumba le ba adugumba gi do lenga pai ba mi sing na khangbra khangdabra haiba question ma la ba aduga central agency sing do Assam Rifle haire se Assam Rifle se Canada report to ba moi gi channel do ayo ra kan chida home ministry ga su sam na de ba defense ministry ga PMO direct ne ba Home Ministry na samnaba sa state government ki chief minister khatang yuwa ne ba among Burma ga thangna bne Burma ga thangna bne ba Burma di Manipur da sida army le para SF na Assam Rifle da khoi na yinga se anti Indian khatang ne kuki la lo ba sing se anti Indian na te hai gan ni ba adu di disturbance local ki disturbance se law and order ki disturbance se police na investigation to ga phao khoi ga mari ling da hai gan ni ba Velida or NSN IMC moi khatang se anti Indian da thamaga atei sing se su da atei te da thamba mayam se moi they are not anti Indians hair ga yo ga thamaga any kind of dirty thing se to hala kan da masa gi own organization se da so run to raga medal kari karai wa phangningai gi dabang ta dum to ra kan da lenga pai ri ba mi sing du na if they don't know how to handle these things these mechanisms all these mechanism adu ri kai do ba ta ba si ngasi phifam se sida yo se lak pa ne ba okay that make last question that make the last thing was quick community could be insecurities day THADOU as a THADOU yam then pangan usually when my take usually when Naga Kuki everyone but the real question is the adugi root cause no have a same kanam identified to the without any yam in-depth over consultation analytical over adugi discussion yaw the high each and every one of us say yam reactionary we are pointing fingers against one another amada fingers loin kinaraga nunga thonma having situation ama hojik leiba and damaken yourself have a idea of Manipur defend also ba haita ekoi Manipur se kanglu for plot le minaga dongni Manipur se koi iri pak ni ga khanja ba dum misak ama gani against all odds sigi ekoi masengi maratal le insecurity mayam si la kan da ekoi masen da khudum bi thinaraga sumai le ga mukna ba gi chang se sum escalator pasina ekoi gi future se kamai orakani have gi thaja ba see any kind of conflict se politician gi khud yaw de hai ba su ya de ba any kind of communal rights si the politician yawe ba si di khoi na deny to ba ya de ba we cannot deny the involvement of politician in this Manipur situation so moi na sagala panglak ta ne ba because power piving ba power to the moi gi selfishness ama leba moi do adu da gi ne ba hojik handa ki dasu bluntly adum hai tara di kuki gi manak se da kuki jos ate te si da maroi na cho example gi politician sing na moi gi maroi na khoi gi perspective ama lei jai adu gi khoi gi perspective di ka shun na cha de ba khoi da su dum le ba adu tara ba su politician gi khut yawe adubu idea of Manipur hai da seva idea of Manipur hai tara di issue ama se number 1 Manipur se khoi loi no yae hai tara di pro Manipur sing se hana punba mathau tae ba convenient gi alliance of convenient nataba pro Manipur sing se hana punba mathau tae ba pro Manipur se hojik si sida kana lege hoi suspension of operation lal hoba UPFK on su they will abide by the territorial integrity of Manipur di yawe ba that's the foundation pillar of talks never adubu ngasi sigi pillar se adum tuwe ba Delhi da chatkani home commissioner adu hala kan da UPFK no statement ma thokani home commissioner adu yaw ri ba singju na adu gumba yaw da bane leite pa kha kun hai ba su singdo pa su leite Manipur sarkar na adu gumba hetang inconsistent oiba statement adum thok pa tara di problem ne ba adu gi kangbu phau duna problem se me ba so community wise gi di ZUF na su statehood tale UPFK no na su union territory tale UNLF na su sovereignty tale NSNIM na sovereignty tale but they all talk under the same platform never see let's keep aside this political demand as a community ama oina karino khoi na pamba what is our administrative grievances lam gi matang do oibra or kaino gi forest gi matang do oibra government na phasana simayam sing se priority basis da kaino to go do ne ba and most importantly ngasa hai ba law do
law to fasana implement to ki de ya na ba da chatla kan da ngasi se thola kan se da problem ne ba. And lastly AI ge ba on the issue atei di han su hai kre issue manipur gi rang se hack ho ba de gi hoina hai ba thadou sing na it will be status quo manipur su kai roi status quo but issue madi adum legani kari issue no illegal immigrants ki issue dum legani adu hana khandok hana yana se haiba ne ba illegal immigrant hai ready or legal resident definition piwa mathau ta he ba meeting just cannot claim they are legal residents of Manipur. First legal definition han leba mathau ta he ba who will be the illegal immigrants hai ba do hana legal citizens or legal kaino do citizens mayam sing do hana to se hai ra kan somewhere somehow ILP lakpai da Manipur government na recognize scheduled tribe ga meitei se indigenous person or na pabi se 6 month cut off that thambi ye ba somehow that has been accepted in ubada adugi matung na lakse ba adoi taradi hana history do da chatte bi da 61 yomang da aina proof to bang amba tari di indigenous person amani ana akoi lakrabani na adugi line do hana chala kan sida solve to go ne ba adu na na atok pa leite ba hoji ki oina di ba NRC high update adu da high tarabasu so Manipur praja mayam sina first things first hoji leiriba illegal immigrants mitop si sida blame game machat na reba entire thadou se kaino ne hai tare di akhoi di yaning ngoi ba because we are legal resident as well in Burma. There are many Meitei who are not from Manipur legal resident in Assam, in fact in Bangladesh. adu gidu akhoi gi system amasi akhoi na yasinaba toba mathau tai ba si sida lo yai atai gi yadaba sing se as a community ma oina di kuki ne ba kuki is the main problem ne ba si gi kuki se karira hai ba se akhoi na lot la ga dum thamadi yaroi irang ma thole hai di kuki apataba ma thole hai di kuki. So what is this cookie? Si gi cookie se kana ra adu ei su cookie ne hai ra di karino problem no tan se ba adu ko mai po do last day na hai jeni madi miras let us focus on solution. There are lots of problem focus to the solution focus to se ba whosoever loves Manipur ko let us focus on solution 8 mind times again. Manipur nungsibu me adu ponjin je adu ko solution to focus to je matam gi merits of convenience na matam gi chana ba situation ama da adi khudong chaba lona raga chakhi baduna ngasi gi film je oirapani habani ikuna generalization to ba je thadau gi context to raga matu langani adu kuki context to raga langani naga context to raga langani pangal gi context to raga langani but there has to be a law du gi makada adu gi makada systematically deal to godu ne habani wa from the on this not ikuna ngasi thamjagi ba ken naga and Kuki Blockades solve the hostage situation hosik Manipur da amuk to oidriba mong da hostage situation ama naga amati Kuki ani gi marakta lakpa hosik mapung oina mioi kungi maya da hosik pharaga hostage oina laibigi situation ni sida makhoi thadorok na bigi da appeal mayam tori from every single community aduga Manipur da laiba aduga then government ki side ke civil society ki side ke jo effort mayam pi ri aidana aikoi media report mayam de uba phangi and aikoi ni so wi story ba thu tham da hai hostage sing se thadora kanda hanagi punsi mehing da mugan hingba asoi ngam yaudana aduga masigi wi se pizza bagal oina ngasigi knowledge director sir abigi ba Manipur ki saknai raba expert sing ahamada former chief secretary retired IS kaka onavakesor aduga hojik na politician mo oiba hanagi civil society gi very popular face tamo Elangbam Johnson amasung thadou gi leader renowned social activist yamba Michael LAMJATHANG hokip aduga ekoi gi thadou punopu amukana thagachari ga kunu chari loina program se hobudi loi from ingta thigi Manipur amukana thagachari ga kunu chari am thagachari Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin bira
Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta fangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da fangthokani nupamacha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration basu yagani akumaru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Hakchang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Laying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobby. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamak, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabaishoy Impal Isteleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupamarul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da Lengsin Birau.